Mwiriwe, nitwa Barihima Baritazari. Mu rwego rwo gukumira no kurwanya icyorezo cya coronavirus, turasabwa gukurikiza amabwiriza leta iduha. Ntabwo nkijya mu kabari nsigaye ninywera igikoma. Mu gihe bibaye ngombwa ko ugiye ku isoko guhaha ibyo kurya, mwibuka gusiga intera ya metero imwe hagati yawe n'ukugurisha, kandi mwibuka gukaraba intoki kenshi n'amazi meza n'isabune. Guma mu rugo. Kanda subscribe. Daforo niba nkore ugumi wanyu uhereye we Bareba naripfuye. Arengwarire haha. Ariko nubwo nisaza Daforoza yamvuna yanyice. Yego babari mwaramutse. Babari mwaramutse. Sibagiye ko badakuma. Uwo ninde se kandi? Komeza turiyo. Ese kwa Barihima ko munyiyora muramu. Ni wowe Kareki? Ni njyewe. Muraho. Uraho neza? Mukomere cyane. Komere. Se muryamye. Aho ari amahoro wa mugabo we. Mwabaye iki? Aho ari amahoro rwose ubu ndebe ukuntu. Ndabona mwarakomeretse. Rwose hano hano. Niba gukubise. Kuvuga ngo rwose ikibazo. Amahoro nta. Wabaye iki? Ntayo. Karekezi se uzi ibyo naboneye muri oro. Se ujya ujya kunywa inzoga? Wambonye uhitwihisha. Karekezi ni ndasoma. Ndasoma. Katumve. Rero ngaho mbarira byagenze gute rero? Uri wa mugabo we. Imugoroba ndageze hano ariko nari namwe. Warumweye. Ndagukubita wese nabandi. bagiye mu jagati nazamutse no mu musumane ngo po. Ubu kandagiye. Nuko akaguru ntiwareba kabyimbaganye. Wagiye kwa muganga? Mitiweli singiye gukubeshya. Yenyishura mu kabari kwa Rudoviko. Niyo mpamvu ariko bamaze iminsi bagushaka barakubuze. Waguraga inzoga. Nta mituweli ufite? Ntabwo ujya utanga mituweli. Mituweli narahiye wamwe. Rero shaone naruye wa Mungu. Barihima nukuri abantu bose bari gushima ngo zigusengera. Cyokora uzi gusengera. Ndagora se nagora. Ndi imbere wanyu nashize amacupa 5. Hari abiri. Hari atatu. Bishimo bya. Amahoro. Naciye neza. Nta kibazo rwose. Nadasuye. Twabasuye. Imana ishimwe. Ntabwo
azi ko barihima yabaye gutya rwose nahageze nsanga yaryamye Madalina se yaramutse. yari yaramutse araho Nuko nawe. ariko ntabwo nawe imvuye haramwitsinda. None nazindukiye. nawe ntabwo yari azi ko barihima yabaye gutya ahubwo ndamubwira ninjira mu rugo rwose baraje kubasura rwose nari impfuye wa muntu we Yageze hano yakubonye ko numvaga ari kuvuga ngo agiye kuza kukureba ikibazo cya mituweli kitari wese Tifuse ari gahunda yinjirana nabo reka ntaje Gitifu ari muri gahunda ya mituweli none yaradutambutseho arakwitsinda Barima birashoboka kuba Gitifu nawe aje kundeba akaba anyuze mu rugo nanjye aje kundeba ari mituweli nanjye ngomba gutanga ashobora kuba anyuze mu rugo agiye kundeba nanjye kundebe ko Gitifu yaba yaje kandi mvuye hano ugasanga ari ukunsakuriza aba bagitifu reka